Bidhaa munene wa mumbire na twana kaunti ya Tharaka Nithi no umirite na kwariati kuria na chiari wa twana to turi oritwa chiaro ario kendane ndi kwebara na njara ya thirikari ire kurwa na ntano chiari ya bidhaa ukeli karimi yariuga kiriga kinende nikiambiritie na untobu gweka bwegie utani bwana ni bwithirite nindi bukioneka untoba kwithira bakiro ya na bunene na kuonende barabagitithia na mbere mutugo yonte ri cha Tharaka negamo ng'ombe bakethira bagikairo mpine arite ya bakirugurie ne bakungura ntuko ya kurantano chiari ndiguru nentere chia Karoroko igamba ng'ombe ya butukwirwa ni Samuel Gishma. Kuringana na mwandiki ministry ya twana na miumbire thirikari ni ya kaunti ya Tharaka Nithi Kelly Karimi ora IGK tasikeli ntano chiari ichokete kuruthwa imandagitari na arigitani kiritugenke untubura bukuruthwa warira kana gachiarwa. Karimi ariuga untubobo ibomo banjiraira igutumika ntugoni no kwithethania ntano ino ira thirikari yigitwe ikirwa nacio kana kagambange kagenke kana kakaire tu kakarengwa aragatika umusibitali kakirengwa mokonde kakarengwa nako kwagu ma chief kwigwa tuna civic education thaire ciana akameto mama kwenda kugia twana majiete kugia twana ri ni masoka na ciana micie ciana ile mbecoru kana makirengwa mukonya ni marengwana na ukungi narutite mukana kirima ndagitari na arigitani barabaka watikana bakirutha untububu mandagitari matu ina moa kana matuise you know it is actually unconstitutional, it's a crime kurutha gintu gitaga medicalized FGM kile wesithia riu ndiko bila waga soso kale kamurogi ende twena nasi mucie gwetu aise kurenga ciari muno anoya batiko igwale ku bwana chief abatiko igwale nsera. Minister kiri ministry no ya twana na miumbire Beatrice Kathomi Kabiribiri ariuga thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi nirutaniritie ukandana na ntano ino ukurukira mutaratara ora ukurukitwe ruarua gikaroni kia MCA ba kaunti ino tole mutaratara nyunu wa gwekira mikakati ya bora to implement policy yetu ya anti FGM na kile policy yetu ina structures ira kelete bara kwa county tukakolo twena committee at the county level ya kukolo igishughulikia maundu ma FGM then twakinya kile sub county tuge na committee yenge then twakinya kile ward tuge na committee yenge. Noe murugamiri wa gikundi gya utethio kiri mwingi gya St Peter's Lifeline Veronica Nyaga ariuga ntano ino chia ari icho itemete ari baingi barungurwa mianka 18 bakagianda mono sub county no ya Igamba Ng'ombe sub county ana betu bale baingi baumete sukuru nontu bwa mimba jia mapema na wala itheria baingi ona gitumi kia mbere no ntano ino rero tanire mwana mwari mwoniria gukura pia mwana miaka 12 ebatie thwena ukieni nya kiringa akabea kana tebu ni kana manto ma bale ni mambere ni male ko male mwana mwari akarutha tano ekuru bai no akethirwe kana tebu au ni onda jetu jia mapema ikumira bamwe babara bakurukirite ntano ino ibaritie uthuku bwacio antu arume bakiuragua batetherie guchimeneria. We don't enjoy sex kama rioma para batane tutikenagira na ndio makomwetera roye mbethirumu anga mwiriragu mukaria kira ngiba akare ngigona arume ni marege tutikwenda mauntu mo bitho ni twenda kuona mauntu mau makuruthirwo theri-ini ta kuthii gwikira ciana cietu ndigiri. Nkiripotera Weru TV kuma gicigo bunge ya Chuka Igamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gaish.